Mr. Philip Abuaje ni dwumadi ya to no dia na se na dwumaku ya frɛ ne se Phil Group Band wanom pɛ ene betumi asomosompa intimidofo ye wa live band wa yemtofo in fact nyum bia mu ne moto to nsa frɛ yɛn na Phil Group Band ye ba yengu anu ase de biara da kra ye wa quality sound na ye sa so professional instrumentalist and ye wa quality instrumental ye ba wani beje pam upe ye chi akwan a ye wa tema committee 22 ba roso inside honom ene wom ya homa to phone 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Supapa de enoa any Lumba supa insu a FDA edestan pesi so say ye ede mani peduano ni asone sokroji a wa wonom na ekoni peduani ma hu se ni peduano ebo adwuma ye enu ntini se wonsa enyanka Lumba supa ni bia frempeni4 ewe 0549 889685 and 0549436616 na ye ka mo se yankopon ya adom na twede yampon yankopon eyipuma kwan mu a osana bosoma edi enim de toso 29 ekwapem ne da etoso aduasa mekire 14th August ekwapem 30th August 2026 omanga na mbaye de na ye hifam ni nyina ne se ye koprampram homo ha fashion ho be da nkasa da dwumadi asurunku we no eyem First Trade Cultural and Food Festival enya simkuma prampa na matan konwa mekire prampram traditional cancer na dwumadi we ni esi omosere so amesrew ebetodwa on the 14th August ekopim 30th August 2026 ewo prampram Anglican Park na dwumadi atesa no pinifo pa hontoma on the 14th August no entibetum de aduane bia pese obeton ede aba obenyansa ne dwuma hontete kyese dwumadi apine betodwa enya semkuma akra pese obeton opese okoton a bomode akwahonom yakopon ya atoma on the 14th August ekopim 30th August 2026 na prampram homo afahye no ye nyina yemfa mesom ofeso passion to say a First Trade Cultural and Food Festival we First Trade any prampram na matren konya dwumadi kase we no esi wonom enaso we na dwumaku asense yembetena se na wie no yemfa kase bo nchiremu emesom akenka fo be no yesen konya besom wie no edi amejeso yo wofa ose ade yo de one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma wutedin ane bantwere bona na otafirija menem wo fa seba Adjoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya ba ya de kasebo no enchiri mankasa ebesomo nansa na no me wo fa se rose gold usidi ya kasebo no eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem dia kasebo de hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasebo no nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa afitu milika ne hia yen ewo Facebook na afinsi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mankasa ensam ya hia kasebo na se e de afri o my Ghana ya santemantemu na yakupie mu owo boase ene ne potemam na meka say National Security Secretariat enkurabata ewo my Ghana ya santemantemu wanu akopie eye dwumadi asunku bia ekoso in fact ha dwenyi pam ni nyina ne se bia esunku bia ho no no eben oboase airport oboase ewiemuhye gina bia enipa bi ede honom adane galamsey site a wanom etu galamsey chesede nyafu a wanom ensuro nipa bia na namompa National Security Secretariat wa santementem tu ho na monku pie ma enyatewa ene o my Ghana ya tena ya eno na eben oboase eye ewiemuhye gina bia me kire oboase airport no chese nipa ya didi ho ase ho no nyina ne mfide mu nutum excavators ayama wasase no so chese dwumadi o mu die ni nyase asemketwa ena wore matu amuna donko akofom kra sabe o masase ni nyina na emperefo kire mi sei wo modi ka ko honom akwa cheche excavators ni bi emempo wo hwe mfide na akwa yomtutu ni nyina na mlanti wa ibi atumi akopa kofra kwesi nene ono ma hya ase omudidi nsemhuni na Ashanti Regional Security Coordinator yamgo Fasal Haji Abdullahi Inji ekasa kirem say in fact one money National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ya credit ya kan say 9 months one modi akopia onom akwa akwache
eye excavators no pode enkron 9 excavator nam kwaji free wodom nsem ewo na ye wukuada kita won sabo so to so edonu mienu ewo fimpi mienu ne edonu nsem ne no achi no enam nante wei asan kofofra kwesi wodom ene omasan kotu galamsey ewo bia ye ben oboase ewiemhye gina bia hodom a mekasa ye nsem pi na mo chemse se no ye nka nkyere Ghana fo se wodom abrese krotom enimpa bia da wonim na bebode awura oboase airport se kwa kotu galamsey no oman Ghana womra ye bra pam se yenso ya tena ne yensase na kwabrane mo se no na de mu yei munim se daachi bi yesu sanso bane ho no ma de bemre Ghana de hye ni sente no womekwa so age ban atoba se be ya oboase ewiemhye gina bia no enimpa bi mfa honom ena ne galamsey site na mo nsei oman Ghana japade Alhaji Injidi Semsei etu nsentwerefo ani. You know, we are here today to come and see how degraded the land near the Obuasi airport has been. Because last week, National Security and NIMOS came to do an operation here where we picked about 9 excavators and parts of about 3 of them which were here. So as you can see, on our way here, we saw 3 of the machines still working. So we later realized that they are part of those that were in a way demobilized. They also found a way to get other parts to fix and get the machines back to work. That is what is happening. So we are also trying to get them. When we try to get to the place, they also took parts away. So we are trying to see if we can get parts. Any awoti ye ono na bowura mu awasante mantemu oye Ashanti Regional Security Coordinator ne den edi Alhaji Abdullahi Inji ena mote ne nkan Yentwa kasebone so na transport union hwe ni mu sende de eye branda kitan sabosome ne de toso aduonu wachi on fimpimienu ni aduonu nsia yi mu omobetimi ene eye Ministry of Transport etimi atena sese ne be ya omobetwetwe nkomo ede afa transport fee omoye se omobetu mu 30% esanse fango ene eye spare part bo ayedin ye papa na sanhye mu eye ade ekuoyi efresa ne be ya omosu behu kwan a eye transport fare no betimi aye ne sansa hyenkafo no ebre ye papa na omone nsamtwofo etwetwe nkomo efa eye nhyemude no ebekoso ana Deputy Public Relations Officer Edema Ghana Private Road eye Transport Union eye Samo Amwa akasa ye echemu se anamonto bi omubetu bia ebefa eye nchiemu a omukohia ye nsem efri mu ba ye no ehu anamo anomu betimi etuntu omu hwe animu so omu so betimi ni aban na hia no matimi akasa afa eye fe ne ho na afi nso omu so ehun kwaye ombetimi afa so na ye Chamber of Petroleum Consumers for so no akasa echemu se ne fango bo akosoro no nkaban ebetimi aye bibia fa ho anka ebetimi abo mu ye papa na Executive Secretary di Marco Peck eye Dankan Amoa ekasa ye echemu se na sika aban efa ewo fango bo ne so na etimi boa na ekoba se fango bo no ekosoro na omo so na etimi aye hyehye ya ebetimi abo ahyenkafo na sese na aban na jai na emom na omo srese nka aban emomodia enkoso emphasize sika no se na ebe ya nka fango bo no etimi ekosoro omo so be ye bibi ede afa ho. Well, what I'm saying is we've been down this road before. It's not been too long ago. If you recall, diesel had gotten almost to the 18 Ghana, and then we requested government to do something about it, through which government 2 cities aggregate for diesel, 39 pesos aggregate for petrol. So we are requesting the government can reintroduce that intervention to ensure that people who patronize diesel, particularly, who is already asking for 30%. I would want to plead with the GPR to you, my own very good friend, not to, as it were, follow these developments and go so high. They are right in asking for an increment because per the numbers where they were before the coming into force of this new administration, averaging about 14.9, 14.49 for both petrol and diesel. As we speak, petrol has gotten to the 14.4 already. Don't forget, in
August of 2025, we requested that some of their members reduce transport fares, for which they did about 10%, for which others didn't do, but generally they did. And so when you get back to those high levels as they are, then you can justifiably, EPRT will come back to say they would want to increment 30%. I think that I should look at it again and not punish Ghanaian unduly. Any ya uti ye danka na mo no ana ye executive secretary Eddie Makopek. Yantoa kasiyebo no so na yemfia ni fenchire o my Ghana ya sentimentemo na asante hene otumfo se tutu a otaso emienu meka sei watu nana kwabena ensia ababiom ono oye Kenya ase na matu mahene na sisi ameka sei asante hene otumfo o se tutu otaso emienu kirem sei yanka nchana nana kwabena ensia ababio sei efri na ekọ asante memo enya dia obetimi ede hene biom na yeka asante memo ahemfo matena kwamia so ache pa na nana kwabena ensia ababio yi ono ye Kenya ase na matu mahene no wache pa efizana na dia kwamia na mfinhia pode edue wotwe nkron 89 years na nana etimi ede hene ewo Kenya ase na matu na ensema asante do tudwa na tudwa ewo mra asante man na nana matrenkonwa ekonhyiamudie ewo ndoada edwada na ye kita won sabuso troso do nu nsom ewo mfimpim mienu na do nu nsen dwumadie etodwa na nana kwabra ensia babiom a mekese mperifo kirem sei okotena konwa no so ewo mfimpim dunkron ne aduasa me enson mekire 1937 eno kodu hina watena konwa yi so saa mfinhia pode edue wotwe nkron se o mahene edi makenya ase no matu aje se waye adwumadin yi pam na ye ka o man Ghana asanteman abakosemu a ohina watumi asom awasantememu a na hinnie no akwa kire ye pa aje se watena konwa so ache pa no eye nana kwabra ensia babio a ono oye Kenya ase eye na matu mahene no wache papa awasanteman ahinni abakosemu na mekasa mu kirem se nyon nkuto na asanteman etu na de so na mom no one ni mpenifo pie omoka aya benwa na ho na mekesei asante hene otumfo se tutu otoso mienu atumi atu wona mo yi wona mo de se free na ekom na na matene konwa no enya da ombetumi aba ho ye kura na mu kire mi se wo hwe omahene na omatu na omayi ni na chese wabu asante manje pi so chese nsase na oton bi di enipa won se mfata na osi ne hene de osafata ne gotu ni se hwo nsa banche sa na ekoso na asante man kire mi se da bi asante man wowura ni senti wo asante hene apana hene kakra de amam se wo kwakwohwe Kenya ase na matu ne kwaye mahina na do pe enipa osafata osimatu enipa won se mfata osimasi wade so asante ma chemeze si amekase mpo no eye asante ahene mu no sabe wangasa wogire mpo wutumi petit preko penfa ne kosi oba hima na mu chemeze mekase na kwabran nsia ababiom on ye Kenya ase na matu mahina no odo no wankasa na yire na ho kafo no de na sia akonwa so oba hima eno no abetena nkran eno wotwi fam entenege na oye oba hima ntonton sase na gya wafre na ben brafio begidi na akwaji okura na poma na akwaji zika na bebom wankran asante man ne asante hene kirem se dabi we ye niam ebu asante man hye so pante free na eko sunne Kenya se na matu akonwa na men ho kura ene nipa bia no so ede ne pesi o mande so a amfam na kwan so na natu wono mo nyina firi wono ma sesei omonye ahemfo biom no chemesi amekase de asante hene osim otumfo se tu otoso mienu etimi ejai konte hene onde osafata nti wantu no ana afi nso achia me awodo mo safata na ntu wono mo chise o mo so no o mahini ne yade a esafata dibre ne yade a efata pam na mla asante hene otumfo se tu otoso mienu etu nana kwabra insia ababiom ono ye Kenya ase omahino toso mienu no chese nyasem kuma nensam no kiremu no enie babra we yo babra so baby abedro etie yo eba ese kwabra beye eba ese kwabra beye yo ese kwabra etie ozo kwabra beye eba kwabra beye oh baby abedro etie ya ka yeso wo abo ye wo hin ya ba pe na be ma no ye de na akobo ye wo hin afede so akai sama hin fi ha na na no baby anima ye de na nya Kenya ase number 2 ati wo ho ya ba pa ni ma ni dia ni mo kopa ma okose Kenya ase ma wo try e ma ni ma ba bi try
Number 2 that's in Kenya say. Kenya say na asase ni ni. Say baby a dia ba fanyin na ba na akọ. Na akọta. Na say be so pa wo ye adwuma wo kwa wo ba. E wo ye. Wa e premier ni. What type of news when they mind in Accra? What the best of one after 72 years? And now that do about the drill. And we said no one said do about the drill. From I went to we ain't letting him out. I don't know if I come in and pay for account to go back and no more. We ain't letting him out. I don't buy him the football or buy the cow, but about to work with Rosso. One I catch up, I could tell about when they just getting here. I know about the background, I come to when they just got we need to myself, dear family. Name of the mate is a woman, I never took a buoy and him teddy. Whom was your point, whom we ain't who we any again, yes, sir. Come over, sir. Yeah, where you are, some of us. Yeah, we are Fakuyan, Jabba. As I mean, my body, I will use what we walk with you. Whom want to open Sikabana, but no, we want to the kind. Somebody will let me down. I just a minimum. I make a brother, my Pacific. Yeah, I want to be in the FM 106.9 DLFM 106.9 Enti akunwane de ontumi endi biom ene a woti yi aya sante hene otumufo osetutu a otaso emienu ena mprempren de watu nana kwabransia ababiewa ono ne ye Kenya ase omahene otoso mienu mprempren de nana wasoma saa mfenhia na de watwe nkro na obetena nkran etwifam na yero de ya oba ahema no oton sase no gigeja pade na wakofie na ode ne poma akogisi na obedi ne nkran ekire din sesei wo ho ne se banche ye no ano no hey urade nyankopon Jesus Christ ye yango say politicians ehu ye mobo ema Ghana mpelefo nya atumi ehu ye mobo ema nkokura nso amanya mfinhia watumi asom saa mfinhia na de watwe nkron wa de wo yere kwesi oba ahema na betena nkran ha na wo na sani otufo sani cross nkran na wote sikaba na wo wa ba obejiska na ye ready na oba na fe nana apai brana yenya sabi yenya kwasi abia yi no brana eje yemprepre kira in fact ahomte yento akase bone so yento akase bone so na eyetememufo mo onua so ene eye nananom ahemfo sanso ana management team mo onua so Anglican primary eye school no Ashase ye fundraising campaign no eba bebo ama yensiesie ewo school mu honom sane ebe ya adisuafo ne so no eho ebetimi ahan won no matimi asua ade ye na brajumedie no ekoso an assembly member Edemanu so lecturer area yo nonyamfo Eric Asare a ono ejina ye Edema Abosomtwe eye district chief executive nonyamfo engineer Abdullahi Hamidu ojina na nemu ekasa ye ana ochiemu se eyetememufo mu ompotem ho nyina enkom humbom no mu se project yo mu ye eyobia sudie so no so ebetimi aboa na ochiem na okase eye aban ne de se muja bibia ma na ban ontimi nye bibia emfa ema wom na emum setememfo nyina timi toto om nsase eboa na se school no mutimi eye hu nsiesie no so betimi aboa ma disua ho nsem akoso ewo mpotem ho binim se ade akaye wo bia wo so ye mu a ye de ma betena ye ha mu a ye pe bibi kakra efiri ho no enti ho ni asoman mesre mo se ye ko daye so a na se ye kwadwendwum a ye nyina no ye hu kwa ye befa so a school no peja ene kwa ye befa so a school no be ko nanim no ye be ye ne abo a be school no afa no tuma pefra aban no eye bi benye bibia so na aban ebetimi aye ama school no etima ye dey apeja ho no mesre se na na wadaroma ni wadi komo bebrebe na mi se ye won so ni so adi mo no potai kese a ye na school no afa no tuma pa efra benye bibia na any assembly member ebetimi aka say ye be ya ma akwawie ye eno na botai ga eneti ya fa tie wo say na ye pedi kakara na school dan no ya pedi na school dan no ko a ye hwe ba bia nkwa no jonso so a ya ho so ya de a adwene a ifi se enhyem kuran ba bia washroom nya de ade na any school no enti ye besre se enne dumadi a ye di obi amfa ne ho nhye se de mo de mo ho nhye no na ye moa na ye mpie teacher fo no ne headmasters na ye mo hu se adwuma na mo ye no kro no ye wodo ene anigye mo na teacher for letimi amo mo so a kire nkra na de me nkra de ye daache no aye daache papa
Eni ya uti ye assembly member the manu so electoral area nyonyam for Eric Asari na eno echi anaja asehene Nana Kwesi Kwaten a ono ejina mu edema ohene the manu so Nana Obi Yebu a ekasa ye echemu se odo obi biara si ono so eba dwumede na se ebeboa ye na emoma ya ade o ma akwan enso so enye ha adwinye baba pansuo to ayo ha awianso ba eno so ayo ha edema wo manu nti no mo hwe animu se ye school ni akwan ni nyina no mo betimi aye niema hodo de ya ade o mo so no ehia bi papa ewo mpotem honom na esan so ma akwan enye no mo school so enye ni nti achechefo ne posti o mo to okrampo na enye ade o ma ye o ma adwen se o mo beba I say, so no more our men, and that's my baby, our men. It's not say, I find I want to be able to my I don't know what I'm in to it to me. I can see Lumba. It's yes, no. Way, away, I find it. Now, why near the just went now. Yeah, they say, if I see a page at school, there's a plane to stop on Bahafrana, not almost in 1 year about no hair pine mine. I can't ask my. If you school then they give one a hopper. There's some so telling you to take a crabby and I feel into a sabbath so now in the so now or that's what DLFM 106.9. Eni ya uti ye jasehene the manu so ye Nana Akwesi Kwaten na ne krakramo ana head teacher the ma Anglican Primary School no Mr. Thomas Kwam ekasa ye the fa hawa hodo no so no ewo school monom chema ade school ni krampo no mu ni ICT labs anso na library fence so ne textbooks ahodo amofra ne so de besua de na nya de bi ewo school monom into mo sra wo fo ne so say kwan bia omo so betimi afa so a omo beboa wo mommoa om sane achechefo ne so ehesa ahwehso ebetimi aba amofra ni mu ya school ibe ekwa ho kola atwam ba ne nfa omo ko de nkum na oba ekwa ho nti yensan so ne fence wall ya ne fence wall no ka atwama bibia betimi aden asi obi owo pepa so betimi abeboa ye na nka ye fence wall no wetimi awie pe no nko ye ni ebeden ebeje na wo hwa wo mu se kwan wo mu so die nti se nya abopo ediku anim na mfutuo na oyeden oba school ni mu na oma nkwala wo mu wo ebi asma no etimi ba no 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 so kwatimi aboa nse ewi asem no nse nkwala ne ya awofo ne dia bat oduru ba bia na oya asefum ode ne ba be jam se metete no obetimi aba se obedu ba bi no esa metwe akwala na so de wo twe na so no na bibia kosi okosi ani oya awofo no etimi ye no oya oha agye kakra nti ono so mesra awofo nyame nka be so nko a ba bia bibi sa be sibia no esi ye oya awofo no timi ne achechefo ni di isawoso ne ehu kwan a ebefa so ya tete nkola no. Eni ya uti ye Mr. Thomas Kwamo no ana ye head teacher Nhyiraba Anglican Primary School na maniboye nsem troni samofo ibuaten ana de besomye yantoa kasebo no so ne yekoso agina mu my Ghana ya sante mantemu dia adesha wonamo wo manso kaniagu eno no wa manso ya sate mensenem awa sante mantemu ede na wotwe ba kopɛ ede ama empirifom ka biewu mu mensenem ena afin so Ghana ban so mo sere na da anyina nkane a wo sensem ayesesebe nwinemu hu ayeso mo twe ntwe etwintwan efrisem wanam transformers eboa wo mensa kanyina mkanea ewo manso kaniagu eno wa manso ya sate mensenem wa sante mantemu no ni nyina da kwageta ni nyina asaye amanne kuro no esumpa na duru wonom adehye ya kase kirem sei tese no esuma duru wonom no aye nsempi tesamone ma pina na esede bia da adwede ensensem aya basibisi basam worba mu ye coaster no mpode jese yenka ho ne adwo nko jese okofa number sha fridge mu am eni ya medofo yi wo beto blocks ya gusu a wuyi wunsa firi ho a na ni nyina aja kankan na ni nyina bon na ja ni nyina sai kram ene cross-store operators no sika sem nyina ba form kram na ma de hye mre na wo mane asantiment manam sini edema de cash boy mo fa so Samuel ofole bot hye nko na mo kire mu sei yen kan kire Ghana mpanifo sei ade hye wonam wo manso kaniagu sese ameka sei no wonom apomuden ebia ho no me kire ya sabia potem ho no mo no sese nyinam kane ni ho sese esumaduru wonom endiama asetena mu ne ahokire pa ba na nyadewa sese kuro no mu ahemfo
ene ade hye mpotem mo de ke common sense ye kwoto fango edigogu jese ne generatem ema wo nsa ka nyinam kane ansa na ayarese ba tum de ye adwuma ede adea enti mo sira ban na watwe ba kontem omo sira na da emfa so ehwe oman Ghana ya ho ne ye ho sensem me kire Ministry of Energy and Green Transition and everything so mo ka biewom say no ahokire pa na aba enkonta to bentum ade hye wo mo manso kaniagu eno wa manse settlement ni mu no omo sira ban omo transformers na sesen intenya hwimpo no wode mu hia transformers no akese 2 akese mienu no omode ammonyen kane sensema kon consent sade na wotwe ba kontem no abanya mo mbete om de gu montene so mayo ye kire atinde sikako e de akira ben visa de yakoso na no ye pa wodin se kania no de koi kakraka ti sei ye nyina ide sunu se doc de ham kwa na clinic ho atoni bi committee fo na egi skania koto dize e de amawom na wo mutim de agu wo mu plant mu na oba wo a ya de agina wo no kwasem nyim e tan kora na esen ni ye sese aban moy 2 months ni e na ye nkania didi djuma wo yenkurum ye transformer akese mienu a esia ni nyina asei ahye a wo ye no hwenyi ya twe ho daawre ya dane no sere ne abasa bisi na ameno ka say kuro no edasumu ayehu ba bia ye de hawo ne amane ye efa bio His Excellency John Dramani Mahama yesere no ntie yesufre na ya hawo ne amane ya famu no betenam tontom ene esuma adokurukuro ne nti ama ye ho hwienye ye sote ya na ete because yenya adwuma enye ne no nso nyina be dia dan say ye nkane ya ade abeka ni padua ho a ene ye didi dwuma eno ana ye didi dwa ye de ye nyuma bebre factories e wa ha nyina enye adwuma bibia akrosu enam se transformers e wa ha enye adwuma nti ye besra ban no ene ni kine ya omra me ye kuro ne moa na omre transformers akase mienu ni ntimfa ni dwuma wokure mu de ha ye titi ukura ni edwadi a ekoso wokuru mu a o fa mantamo ba bia omo ye coaster omo ton eniema ye de light ene ye ho adwuma me ne o ka se wo hwe machi a machi ni ye clinic hospital na wo ha se si ye ni bibire ni ye adwuma e ho enam light ye nya adwuma nti krono nyina da sunu e ko bosono ni ye krono bia ni wa de light ye adwuma eni to krono bia be fa mu bia na obi a esu nti ama abeso assembly man ne committee eso bari abefa bia no na akoye sekra no kemia gukuru no committee ni assembly man ye gelade enzo kuro ni tua lade asabi e wo se wo man ne de light ya ye bia no wo man ne ye enso omsempa na ye ka se etisa ama ye nyime ni an ve ne light no na obi abie bibia ezu a wo ma ye ko so wo ma ye ni bia no light ni nti ekodo be so ni ni ya ye be so ebi kan ye kan sa na mo be ni so bi abekobia no ho samadu nti ebsere aban ngaka edisi ni ade se ye bi no o me kwa ye moa DLFM 106.9 Ani a woti ye eyo man Ghana de sha wona mo manso kaniagu eno wa manso amansia south mensenem awa santemante mu na wote wonom akwesemi na mane boyi yamane boni Samuel Fulubo aten do bonom na ne se miscall ene di free asantemante mu ebesom yen Yantoa kasiabone so ni free aya santimantem ni emegina mu nkran ni mantem ha na school penifo mo wo dogono senior high school esre so mbetimi abeyo momoa na eye science laboratory ni so no matimi SCB etimi ede amawom esan sese no mu ni science lab ni ntino se koba so mo ye practicals a dining hall ana omokọ ekoye eye practicals na no so ha adwinye papa pan na hwese ne omo hihya niema e wo dining hall ho no mo obi nsa eka bibi na ebofam kra na omo niema no esan so ese na equipment kakra omo won ni na so esa as esse ntaban omo sra ban so meye bibi emfa emawom no san so ekasa ye ekire mu se nya science lab ne nkwa ne omo hawo na mo pe practical center so e de ama visual art students na ebe yo mo so benya akwanya no etimi aye practicals e wo honom na ye headmaster Patrick Mensa esre aban eye o students san so na nwumekwa hodo ene omo ka biewom so omo mbra emeboa no de semi tudwa wa bra na school no 86th anniversary e koso no chire ma so mutimi eboa wo ma ebeboa ma aya adesua ho nsem ene ade chire nso ho nsem atimi akoso ye e de ama wom no wo sra mo pan so mo first ka enfenhyem se ne be ye modern science lab no Ombetimi SCB so Ediama school. When we took over and realized there was a problem, 2020, we invited engineers to assess the then lab and they said it was not fit for purpose. Truthfully, 2015, 2016, they labeled the lab not usable. So it was before the 2020 that I spoke about. And so when they did that and were without a lab,
we solicited support from the National Science Resource Center and Accra Academy. Accra Academy gave us the opportunity because it is closer, but I realized that looking at their numbers and their schedule, it was not possible. When we tried the National Science Resource too, by the time a class will go, the bus can carry 60. By the time they will finish and come back, the whole day is gone. So we realized that we need to be innovative. So we decided with my teachers, then we decided to use part of our dining hall for our practical. So when it is time, they will pack the apparatus to dining hall and then they do it. And that is how we've been running it until now. Enia uti ye a headmaster at the Ma Odogono Senior High School, Mr. Patrick Mensah. Na ye nyina we swe na ye kan wa dwen kire ni bi mfa nsemo e wo kasebo no so de na ye ko Facebook no so na ye pie mo Facebook no so Ghana for e de abapam me wo faase opoku active Emmanuel o say good work me da se pa senior wo ko de me chewa wi na Sandra Beka de aba na wo so ma ya ha wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ene Adjoa Agyei Sikapa here live edi free time free zone free zone na kasebo na ye taxi pa ujet ya to buruburu den kram Lumba nsupa agiba bia na ode aka ho ede abam na Star Boy de aba na wo say ohwe ye live and clear ewo ahafu mem airport ya da se pa me wo fa say na oyibo boaten de aba na wo so oyibo boaten ni atwema na lebehen wo tirim se vaku workers na munyina mo na so mo ma ho kwan mo bia meton vaku adia aboro so dodo enough is enough enya kram ode nchaka se ma chairman Kuka DKM chairman Akins NF second vice chairman Hofo NF nana ewuku Marker Ashanti regional PP secretary Hofo oyibo boatini na lebehen odi free de ba na ode ne ho Marker de aba na wo so hwe live edi free teacher mante na kasebo ne live on clear inside teacher mante pa na ode nchaka se pa Edma Raskobi Raskobi 1 of Nsawom Senior High School and if you missed ode ne ho we missed ode ne ho teacher maintain away odi free na ode na dwen kire epayem na me wofa se eye amfo herda edini ya anafo herda de aba na wo so ma ya ha wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa otie live edi free Ashaman Jericho na I say welcome black sister Adjoa Agyei Sikapa waba there simple na pepa isi nyame anya doma na moto mu awo nti waba adwuma na Richard ahwe de aba na wo say o ma ya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ne Adjoa Agyei Sikapa yegusu sum Ghana for some papa na kasebo no enam DJ Ghanaman fide ni so gbechiresis na DLFM next kasebo no say mo de sa anomanam or keep up the excellence work done. This is DJ Ghanaman from Great Station DLFM next or na po bam e de kasɛn ina ode aka ho e de aba awie kasebo no ye gina wo su ne bu nkom say pon nansa na ye be konom awoda ba akomienu mi abanti champion tailor bo mo de aye ho adwuma ne ye monitor na ye nsifo na adwa sik na pamfo e metena se e mesom sims e ye sompam na we ya woda soronko a e kwade me wo fasa ne den e de Shila nana ya etum Shila nana ya etu we everyone kasa your mom Millicent o kirem se ne wanya mfinhia ne 4 years ne wanya enti yakopon hira pa na onya okese e kwatenten onyine kire ene ne dua busua ne nyina esre etiamam enti happy birthday kuma me wo fase bam wudin e de Shila nana ya etu we free wa ma me Millicent ene o se yemfa wudai ma na obompa se nyine be penimpa na da ache Ghana man enya oso emfa so champion hotel oya adwuma DLFM ene pia wudai so ede ebaye na kofi hwe ho ma me na awuda twato no kwade me wo fa ne den ede Teliza Jamfi owo manso mosia so na samro fulu boate otonkra ema DLFM 106.9 awa sante mantemu no de abasa na de nyana dofo onte ne hujai kra ne den ede me wo fa bam Teliza Jamfi Nyankopon de afe baako aka amfie ho Nyankopon nya okese wate o tire ne mumfa nkire wo ompagya mfra dom nkwa dom ekwatenten eno ne wabusua ne nyina wiai wono mosre ede ama wo happy birthday to you me wo fa ase ba wudin ede Teliza Jamfi a wo manso mosia so wei every our Ashanti regional correspondent Samuel Furubo aten eno se yemfa woda we no yemfa ema wo kase ebo ne de asi emusamufo ne ye Mace Mabel antwene se mo ema yen sana mo fa ase champion tailor
edi ekopie mu ewo Facebook NF YouTube makasebo no wonya bi ehwe yem me wo fa se ba Emmanuel osenya ako akete ebo akasebo dan mu NF eye me wo fa se ba ne den ede Regina Bafo enso ebo ayen na kenkafo ye penu edi ameje so ye wo fa ose Adjoa Agyei at Nhyiraba Kwadwo Sammy B ma woteden ene bantwere bona na otafiri jamene Adjoa Agyei Sikapa. Yes also me wo fa se ba radio mu ya santoam Lumba nyumto mu Loreka wife Michael Jackson akire mu hima betenase na Adjoa Sikene no ona na pamfo me wo fa se kwame yifum eba na ba me wo fa se ba 6 betenase na wo de jumadi ne nyina besom ye deal wa jumadi no ene eye Tuesday brother enti ye friend say give and take anakofia sa wo de ba na wa beji wa ma ya ye ma hwe enti wo de ba na wa beji e ma mu nyina monitor a ade hye